Poštovane goste, dragi kolegice i kolege, zahvaljujemo što ste se odazvali na tribinu sa temom Zakona o radu i položaja žena u društveno-političkom životu. Naši današnji gosti koji će nam pobliže pojasniti sve vezano na Zakon o radu i položaj žena su saborska zastupnica Hrvatskih laburista Nansi Tireli, saborski zastupnik Hrvatskih laburista Zlatko Tušak, Višnja Stanišić iz udruge Ženska fronta za radna i socijalna prava, Krešimir Sever, predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata i gospođa Sanja Sarnovka iz udruge BaBe. Ja bih pustila riječ na početku odmah našoj saborskoj zastupnici gospođi Tireli, koja će nam pojasniti sve o mirovinskom osiguranju, objasniti nam nešto o Zakonu o radu, te nam kao jedina naša zastupnica u Saboru pojasniti malo i položaj žena u politici. Hvala lijepa, Jelena. Hvala lijepa. Dobar dan, još jedan put svima. Evo, zahvaljujem na ovom pozivu da prisustvujem ovoj tribini ogranku Velike Gorice. Što reći o Zakonu o radu? Puno ste toga već čuli, ja bi možda prepustila i kolegi Tušku i gospodinu Tušaku i gospodinu Severu da malo više o tome. Počet ću s aspekta žena u politici i koliko je važno biti da žene participiraju u politici upravo zbog ovakvih zakona. Žao mi je što nas danas ovdje u ovoj dvorani nema više i to je uvijek ono o čemu govorimo, da s jedne strane želimo da se puno toga mijenja, a s druge strane osobno vrlo rijetko doprinosimo tome da išta promijenimo. Što se pak tiče žena, nije nekakva drugačija priča ni po tom pitanju. I najveći problem u politici jeste upravo izborni zakon, zato što žena nema više. Mislim da bimo to trebali konačno riješiti, da li ćemo uspjeti, ne znam. Imamo sve moguće zakone, sve moguće strategije. Mislim da smo potpisali sve deklaracije i konvencije koje u svijetu postoje po pitanju ravnopravnosti. Što se teorije tiče, izuzetno smo dobri, kvalitetni, promptni, međutim u praksi zatajimo i u konačnici ne odradimo ono što bimo trebali odraditi. Primjer za to vam je Zakon o ravnopravnosti spolova koji je donesen 2008. godine, u kome decidirano stoji da političke stranke na svojim listama moraju imati participaciju žena od najmanje 40%. Međutim, u tom istom zakonu piše da se ta odluka ima početi primjenjivati u 3. izbornom ciklusu, što znači da zakon od 2008. imamo početi primjenjivati 2017. godine, pa toliko o ozbiljnosti koliko smo kao društvo uistinu ozbiljni po pitanju participacije žena u politici. Da bi žena mogla odlučivati, nužno je da bude u politici upravo zbog ovakvih i sličnih zakona gdje je potrebno da se glas žena čuje, a ovaj Zakon o radu u velikoj mjeri diskriminira opet žene upravo zbog toga i samo zbog toga što su žene. Ja sam nedavno rekla da pišemo zakone kao da svi živimo u Zagrebu. Ja dolazim iz Istre, 10 km od grada u kome ja živim vi više nemate javni prijevoz. Dakle, morate imati auto. Ako žena ima fleksibilno radno vrijeme i ima sreću da je našla zaposlenje i poslodavac kaže da mora danas raditi smjenu od 1 do 9 ili do 10 ili do 11 na večer,
da se postavlja pitanje kako će ta žena uopće doći na posao i kako će se s tog posla vratiti doma. U većini slučajeva žene rade za minimalnu plaću, rade na ugovor na određeno, bez obzira što su u našoj državi žene obrazovanije, imaju puno nižu plaću, pa smo mi ove godine, mislim 28. veljače, slavili dan jednakih plaća koju evo slavi Europa već 4. godinu za redom, što znači da žene su prošle godine, dakle u 2013. radile od 1.1. do 28. veljače za 0 kuna u odnosu na svoje muške kolege. Nije više pitanje da li su žene i muškarci isti, da li zaslužuju ista prava, nego ja bi možda pitanje malo preokrenula i postavila pitanje da li smo uistinu toliko bogato društvo, da nam je isto koliko određeni član tog društva zarađuje i koliko privređuje. Ne smijemo raditi razliku po spolu, možemo raditi samo razliku po tome tko je dobar ili loš radnik i mislim da bimo u smislu gledanja na radnika kao osobu trebali jednostavno konačno jedanput zauvijek zaboraviti tko radi u mojoj firmi, da li je to muškarac ili žena, nego da čovjeka koji je moj radnik motiviram, nagradim na temelju onoga što je odradio i što je dao. Nažalost, žene su još uvijek u Hrvatskoj po nekakvim podacima potplaćene za 11%, 10, nešto po Zavodu za statistiku, makar ja mislim da je taj podatak negdje oko 21%. Dakle, Europa kaže da smo potplaćene za 21%, a naš Zavod za statistiku 10%, evo, kao nas nagrađuje pa smo više plaćene. I jedino gdje su žene plaćene više od muškaraca jeste Hrvatski sabor, jer je tamo svaka saborska zastupnica vrijedi 10% više nekakve naknade za političku stranku u kojoj jeste. Žene teže napreduju na svojim funkcijama, dakle u svojim poduzećima, teže dolaze do nekakvih bolje plaćenog radnog mjesta, imaju takozvani taj stakleni strop preko koga žena jednostavno ne može i često si postavljamo pitanje čemu je to tako i zašto. Dakako, odgovora konkretnog nema. A kada pričamo o ženama u poduzetništvu, žene drže, mislim, 1% negdje oko svjetskog bogatstva je tek u rukama žena, a što se tiče Hrvatske, taj podatak, nažalost, čak i nemamo, zato što još uvijek, bez obzira što smo se deklaratorno odredili da jesmo za ravnopravnost spolova, nije nam stalo do toga da bimo imali točne i konkretne podatke koliko to žena participira, recimo, u poduzetništvu, koliko je to žena obrtnica, koliko je to žena poduzetnica, koliko njih ima svoje firme, koliko ostvaruju godišnji promet, koliko prihod, koliko poreza plaćaju u toj državi, koliko sa tim ostvarenim prihodom učestvuju u ukupnom BDP-u Republike Hrvatske, a to bi nam sve trebali biti podaci kojima bimo onda transparentno i na jasan način mogli reći evo, sa toliko posto participiramo, pa onda na temelju toga čime participiramo imamo pravo da nešto i dobijemo. Nažalost, toga nema. Statistika se po toj osnovi nigdje ne vodi i onda ispada da sve ove udruge koje se bave za nekakva ženska prava ih se ne doživljava ozbiljno, bez obzira što te nevladine organizacije itekako odrađuju veliki posao i odrađuju onaj posao u stvari koji država kao takva, socijalna država, nije u stanju odraditi i dolazimo na kraju do zaključka da
donosimo zakone deklarativno, ali da te zakone ne živimo. Pa je isti slučaj i sa ovim zakonom o radu. I kad ga iščitavate i kad ga gledate, postavljate si pitanje tko ga je uopće sastavljao, tko ga je pisao i da li je taj netko tko piše takve zakone ikad u životu odradio mjesec dana u nekakvom poduzeću da bi na kraju tog mjeseca mogao dobiti svoju plaću, a da je pritom u taj mjesec dana imao i odgovornosti na poslu, ali i obaveze u obitelji i obaveze u društvu. I u pravilu vam se sve svede na isto, nekako se stalno vrtimo u nekakvom začaranom krugu, ništa se ne mijenja ili se mijenja vrlo, vrlo sporo i vrlo, vrlo malo. I temeljem ovog zakona o radu u pitanju žena, ono što sam već nekoliko puta rekla, živimo još uvijek u društvu u kome jeste žena ta koja nosi nekoliko kantuna od kuće, koja drži obitelj. Infrastrukture koja bi tu ženu pratila još uvijek nemamo i to je još jedan problem u našem zakonodavstvu jer ne povezujemo ministarstva, ne povezujemo zakone, pa imamo situaciju da u zakonu o radu planiramo povećati radno vrijeme, planiramo fleksibilno radno vrijeme, ali ne planiramo otvarati nove vrtiće, ne planiramo otvarati nove jaslice, ne planiramo otvarati hospicije, pa se onda postavlja pitanje ta žena koja brine o svojim bolesnim roditeljima ili o starima u obitelji, koja ima još uvijek djecu koju treba vrtić ili škola, kako će ona odraditi taj dio na poslu i kako će se ona prilagoditi ili moći uopće prilagoditi ovom zakonu o radu. I onda u većini slučajeva žena zbog takvih prilika mora dati otkaz jer mora o toj djeci, o tim starima opet netko brinu. U većini slučajeva je to žena. Opet ostane bez posla, opet ostane doma i opet se sa jednim običnim zakonom o radu u Republici Hrvatskoj po pitanju borbe za ravnopravnost spolova i prava žena vraćamo opet 50 ili više godina unatrag i anuliramo nekako i bacamo pod noge sve ono što je itko ikad po pitanju ravnopravnosti spolova napravio. To nam samo govori da nam jednostavno nije stalo, da smo bešćutni, da smo neorganizirani i koliko god nekome smetalo kad se priča o ravnopravnosti spolova i kad se priča o ženama u odnosu na muške kolege, dobro je da se o tome uvijek govori i dobro da se o tome uvijek priča, jer situacija sa muškim kolegama nije možda puno drugačija, ali je, evo, igrom prilika desetljećima i stoljećima nekakav mentalitet koji je uhodao tu praksu. Naprimjer, ali moramo biti itekako senzibilni u našem društvu po pitanju ovakvih i sličnih zakona i zato bi bilo izuzetno važno da nas je večeras ovdje više, da se može otvoriti jedna kvalitetna i dobra diskusija, da ljudi mogu reći svoja mišljenja, jer vi znate da je ovaj zakon o radu došao u prvo čitanje u Sabor bez nikakve javne rasprave, da se nikoga ništa nije pitalo. Očito jeste da naši ministri, da naša vlada najbolje zna kako i što treba napraviti, ali uvijek na štetu čovjeka. Ne volim govoriti s političkog aspekta preko politike i govoriti protiv vlade da se dobije dojam da kao oporbena stranka kritiziramo tu vladu. Volim govoriti činjenice i volim govoriti na način na koji mislim da razmišlja svaki građanin Republike Hrvatske. I ovaj zakon o radu mislim da svi moramo gledati sa aspekta što taj zakon meni nosi. Da li ću ja uopće dočekati mirovinu ili je neću dočekati, da li će moja djeca uopće uspjeti ili neće uspjeti ispoštovati sve ovo što u ovom zakonu piše. Da li će ta moja djeca ostvariti ona temeljna ljudska prava koja su im zagarantirana Ustavom
i bez obzira u kojoj političkoj stranci jesmo, mislim da bi svaki saborski zastupnik i zastupnica trebali sebi po pitanju zakona koji dolaze u Sabor postavljati jedna te ista pitanja. Nažalost, to se ne dešava i onda nas ta svakodnevica sustavno degradira, ruši ono malo dostojanstva što smo do sada imali ili što ga imamo, a ispada da jednostavno se ništa ne može promijeniti. I mislim da se neće promijeniti dokle god svaki pojedinac ne bude imao osobnu odgovornost prema svemu što se dešava, ali mislim u onom smislu osobne odgovornosti da konstruktivno i kvalitetno razmišlja o tome što se dešava, što ga okružuje, da to što misli ima prilike i prostora prezentirati i zbog toga su izuzetno važna javne rasprave po pitanju bilo kog zakona, da ljudi mogu odreagirati, da mogu iz svog iskustva reći ono što u prijedlogu određenog zakona nije dobro. I dokle god budemo šutjeli i čekali da naše probleme riješi netko drugi, definitivno neće biti dobro, kako po pitanju opće populacije, a pogotovo po pitanju žena. Ja ne bi dužila, mislim da bi bilo dobro da ovako idemo nekako svatko malo, pa evo vi ćete, nadam se, postavljati nekakva pitanja. Pokušat ćemo, ja ću osobno pokušati odgovoriti na sve ono što vas se tiče po pitanju ravnopravnosti i odbora koga vodim u Saboru. I vezano za ovaj zakon o radu, mislim da će kolege reći ipak više, ali ako se to ne bude dogodilo, onda ću se ja onda naknadno opet vratiti na žene i zakon o radu. Hvala.